Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 19. Naimimbag ti agbyag amay maysa itilitang, ngam ti makikabalay iti naungat kan managreklamo nga asawa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Awan serbin nga asawa. Anya langan ti among nga aramidan? Agluto, aglaba, ken aglinis? Bakit? Anya ay ti problema, Ilutlutuan kamat. Itultulod kay di opisina binigat. Makamuka. Jakla kuman nakias-asawa ken ka. Awan, adal mo. Bakit? Hay, dinaksagsaggidan. Makaparurod. Pasensyakan, bakit? Ingkakit din irwar jay lugan iji garahe tanay maladawakon. Di uniform mo, naplansya ko. Wan! Ingkakit din paandaran jay lugan. Huston to no makasukata. Partakam tiyag maneho. Uray day tala kumamit ti paglaingam. Diyak mapartakan. Tani, traffic. No talaga nalaing ka driver, maipamuspusam. Ado di tati sabali apang ipagnaam. Mami, di mo ka di umungtan ni Daddy. Kasano ajak ungtan katawan mat amuna. Sakit ti ulo da ito nga amayo. Awan pa tiyal daw at di mo umungtan ni Daddy. Kasi man. Amom no anya lang ti paglaingan ni Daddy oh. Mangan! Ha? Bayamon, Ray. Kasta laang ni Mami yo. Ang amuray no kasta, dungdung waklat ta. Ha! Day tala ti amom nga ibaga. Day takit di pa nagmanehom ti into naram. Pare, nalpas mo ka din dagiti trabaho mi Jebalayo, tay may ka dito'y paradaan. Uwan pare. Naitulod ko matin ni misis ko iti opisina da. Nagmayat ti biyag mo niya. Uray saan ka nagtrabaho, agbyag kalat ta. Agasam, ni misis mo ti head iti opisina da. Uwan ata nakaadal kat nga road. Ang amsyak, saan ka nakaadal? Burbur tsapay lang kada kami ako kumparem. No kasano napaayat mo ni bakit mo? Ah, Ay. Jack ibain. Nga under di sayak. Anya? Aklunak. Tigas na, kaya balay may. Pudnumat ngamin. Trabaho kamin. Ay na, rumbang kumata na pigsa ti impluensya ni misis mo. Isarrak na ka iti trabaho, tapno agtinulong kayo. Tapno agpada kayo nga da trabaho na. Daddy, siya kung tagluto. Aginanakamutan, tanagado dagitili na baam itay. Saan ka kadian nabannog ijay trabaho? Nabanno ka. Kabaalak pa'y matagluto. Kaya't kung aginanakayumat. Sige man nga road. Tamapanak man mo't agbuya iti TV. Sige, ingkay ka doon ni Reng agbuya iti paborito yung basketball. Siya kung ti makaamo diti kusina. Nangabakan jitin mo, Daddy. Naglalaing da. Kung nagtumatkan ka, nagngaton ti puntos da. Naglaing kan alalaki. Agrigrigatak nagtrabaho. Idinto tasi ka. Agboy-boya ka lang iti TV dito. Mami? Ha? Awanan kay tibain. Sadot ka talaga. Ha? Apay aya. Anya man ang tibasol ko. Anya kay matin, Mami. Gusto da itan. Kunamat adikan sukunan. Taitulod na ka dyan lugan ti opisina yo. Kat anya nga rutar aramidam. Agboy-boya ka lang iti TV. Mami, nagmalmalaman naglaban ni Daddy. Paginanan niyo, ta? Ti ko namkit di. Talaga sadot da ito amayo. Awan serbina. Masakit dagiti ibagbaga, Mami. Sige. Kanunungam day tasadot nga amayo. Isukit akasta. Takan kanunungan nyo. Mangantayon! Nakaluto ako! Intayo mga nun, bakat? Saan asika tinagluto? Ha? Nagmayatan tibiyag mo, senyorito? Anyamat da ito asidaanan. Nagalsam. Hay, jak maguston tiraman na. Mayat mo ta.
Ado tikinan ko. Perfectionist kami ni Mami. Gaputahed iti kumpanyada. No si ka kung mga mintinagluto, lakayan. Mami, di mo matpagsawan ti kasta ni Daddy, ah? Nakasangon tayo pa iti panganan. Respetaran tayo kumatimakan. Hay, saan ako naamangan? Naawanan akong itiganas. Timakdaran ni Mami. Sige, anak ko. Mangan kayo lata. Tasya akong timakamukan ko na. Grabe talaga ni Mami na magsawa ka ni Daddy. Kasla saan nga asawa no tratuan na ni Daddy? Masaksak anak pa yan. Naimas mo tayo tilinutok saan ka di? Malaki din. Ituloy tan timangan. Bakat, ani ayati parikot. Inaldaw matlangan anapodot ti ulom. Nauma akon. Anya ko mati pa kaumaam. Ay siyaklatan tiyag birbirok. Sika, adda ka lang dito'y balay. Amumat. Jak nakaadal. Ang kinayat naklata. Kunakmat nga isiraknak, uray janitor laeng. Ang mabain kamat. Wala, taamok nga uray janitor laeng, di mo kabailan. Ngamin, nakapoy tautak mo. Ay, kuna akon kat. Day tamanan ti bagam. Ay, italang ang amiris ko. Anarigat ti maadaan itinalaing nga asawa. Amin nagastos dito'y balay. Siyak amin. Ultimo pagad-adal dagiti anak ta. Siyak amin. Nuamok la kumada ito iti pagpudpudutan ti ulom. Nagbiro ka kuman iti pagtrabahwak. Siyak amin. Ultimo da ito'y balay kanlugan. Siyak tigim matang. Iso anabanuga kon. Sige, bayam bakat. Agbiro kak iti trabaho ka. Tapno isardang mo namang tagtagibasit kanyak. May sala ang tikid dawak. Di nakmat ko maungtan iti sangwanan dagiti anak ta. Maditiriknak ang mapagpabainan iti sangwanan da. Rumwarak pa ita. Papanan nyo, Daddy. Di talaeng. Inapa na kayo manan ni Mami. Kanayon mat. Inaldaw nga insultun nak. Sapay naganos kayo nga ama. Rumwarak pa'y. Agsubli ak to intun madamdama. Sikapay laang timakam mo dito'y balay. Oh, pare, nasa pa ka man ita? Naitulod mo ka din ni misis mo, iji opisina da. Uwan pare. Adda ko maibagakan ka. Hanya da ita. Kasla seryoso ka una ya. Kaya't kumat-kumati maadaan iti trabaho. Matulungan nak ka de. Ha? Amumat at tricycle driver rak lang. Amok nga adda sa bali arakit mo. Anya? Kaya't ko tiyag biro ka. Jakon kaya't nga insultun nak pa'y ti asawak. Talaga akayat mo? Uwan pare. Angam, delikado na ito yung trabaho. Delikado ka nagitipan na kabagiti linteg. Ammo, munti kayat ko asawan. Uwan pare. Awan mo din ni Daddy. Siya kung timapan mang sukon ko ni Mami. Tayo pa yung umawawag. Sige nga, Rod. Sikan manong. Dagasat mo tan lagi tigagayam ni Daddy. Tadamagak mo na panan na. Sikod mo tasaan ang marabrabyan ni Daddy. Apay nga ta. Kiawanan mo pa Iso lang aruden tawan trabaho na. Iso pa'y tawan may tultulong na. Iso pa'y ti problemak. Tal na kayo, Mami. Di kayo sumanao. Ay, di mon biro kan tawanan bain a tao. Awan matlat serserbina. Ura niya pa iti ibagbagayo. Birukok ni Daddy. Kandiho ibagang awan serbina. Ta iso ti Mami. Iso nga isardang yo kuman nga insult ni Daddy. Saan nga mo dagi tigagayon na? No sa dino tayan ni Daddy. Sa dinong arudon tinapanan ni Daddy. Birukok ni Daddy. Sumuro takmot manong. Ni Daddy. Daddy, sa dino tinagapan nyo. Binirbirok da ka. Napanak nagbirok iti kwarta.
Sa dino, madandanagan kamin. Ay gayam. Intun sumangpat ni Mami yo. Oh, itadyo da ito ay akwarta. Ha? Nabalkot a kwarta? Unang bayso, nangalaan nyo ti daytoy. Sige. Tainak pa'y agina na. Pumanawak tumanan intun madamdama. At nga nga tati mapaspasamak ka ni Daddy. Ada ka din ni Daddy, oh. Nakaturog pa'y. Mabalin ka di aringam. Ibagam nga day bagak. Ay, sige, umunag kayo. Sanen, ada nga min papanan mi ita. Mabiit lang nga rod. Tamapan ko ringan ni Daddy. Isuday jay may nang dagas ka ni Daddy, Manong. Ni Mang Perlito dayta. Tricycle driver di paradaan. Jack man mo, no apay nga umay na dagdagasan ni Daddy. Amom ka diti bagbagada, maipapan iti dayta ang Manong Perlito. Anya? Drug poser ka no dayta. Anya? Itama, nagbit ang nakapaaramin iti balay na kat nagdakkel pa'y. Uwan nga rod. Hala, ang mga numaawis na ni Daddy. Saan mo't kumaa? Awan man yan ni Daddy yo. Ada nga min nang dagas kan kwa na dito'y balay, Mami. Nasumok nan ti makibarkada. Awan lang nga roden ti maitultulong na dito'y balay. Wan gayam. Itad ko kano dayto'y kada kayo. Anya da ito eh. Kwarta. Saan may akinisayan dayta, Mami? Nangalaan na iti da ito eh. Gapo iti nasakita pa nagsasauyo ka ni Daddy. Nagbiro kiti trabaho na. Tapno saan yun at agtagibas sito. Ay sumardang ka. Naglaing kan ngagsaoy iti kas na. Amangan no nalipata mon asyak tinam. Siyak tinang padakkel nang biyag ken nang paadalkan ka. Apay, adda na itultulong ti amayo? Awan! Itulod naklang iti opisina nga inaldaw. Naglutluto, naglablaba, day talaang tinararamid na. Anya? Iso adi kagsaoy iti kasta kanyak. Tasyak tinang bibiyag iti daytoy a pamilya. Nabit lang ti kwarta no droga ti ilakom. Easy money ako nada. Ay, huwan nga rod. Ang apay akaslasan ka naragsak. Rumbang anaragsak ka, taadon ti kwartam. Pare, amok ngamin nasaan anasayata pagkwartaan da ito eh. Saan mo na panunutin no nasaya at wanusan? Anya ti kayat mo? Agaramid kay tinasayaat, ngam saan mo amabiyag ti pamilyam? Wenno agaramid kay iti may kaniwas, ngam maitad mo amin nakasapulan da. Wanya, naragsak ka din ni misis mo? Idi ado tinyawat mo ken kuha na kwarta? Imposible nga pain na kapay. Apay akanayon kan amarabyan nga agawin. Pasaray saan ka pa yan nga agawawin. Di mo't kinunakan ka idi. Agtrabaho ak, tapno adda mayawat ko kan kaakwarta. Apay, anya a klase ti trabaho day tanastrek mo. Di mo damagan pay. Adda mayaw-awat ko kan kaakwarta. Nawadwad akwarta. Saan ka di? Aday tati kayat mo? Nayunak pa'y dyan ko kan ka. Anya, Atoy, awatam. jak awaten dayta. Apay adi mo kayat? Gaputa amok adakes tinagapon dayta kwarta. Nagpatulong ak kan ka idi. Nagpakaasi ak nga ibiro kan nak iti trabaho. Ngam kunam akababain, tawan nagadalak. Ita, kasta ti ibagam. Amok no anya a klase atap tao dagiti kakaduam. Awan ti maaramidak. Daytoy lang ti amok awagas. Tapno maitad ko ti kayat mo. Mamimiss kong tiluto ni Daddy. Ita, manmanon ni Daddy dito'y balay. Wala rod.
Kanayon na rumwar. Apagbitla ang dito'y balay nung umay. Nagsarita dalaan ka ni mami. Pimanaw mo't dagos. Madandanaga nakpayan ka ni daddy, Pia. Uray siya. Dakas ti agparparik na kanya. Awan ka din ni daddy midya balay. Apay asikatin ang sukon kanya, Kray. Amo yung mata kanayon na pumanaw. Di na pa yun ibagbagan no, sa dino di papapanan na. Ay na, saan yun abirukan? Makaam mo no agawid. No amo na ti pimanaw, amo na magtagsubli. Napukaw ka din ti panagayat yung ka ni daddy. Kwarta la ka di tinapatag kada kayo? Apay akas tatibag ang kanyak, ha? Kaputa isumat yung galyo. Di amo nga uray no para balay lang ni daddy. Responsable man. Kan managayat nga ma. Mabiit na ang... Hello? Anya? Nakatiliwan na. Sige. Umay kami adagos dita. Apay mami, sino tinatiliw? Ni Dadim, inyawag ni Pia. Aglakla kumatgayam iti illegal a droga. Ala, idiretsom ija police station. Daddy, apa yan naarami dyo dito eh? Saan kan nga agsangit, Pia? At darason, no apay an aramid ko dayto. Daddy! Anak ko, saan yu abay-bayan ni mami yo? Saan dak atultuladan? Agaramid kayo itinasayaat. Rumbang laeng nga aklonen dagiti agasawa no anyaman ti pagkapsutan ti maysa tapno agnanayon a naragsak ti biagda. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan anay tampok diti programa tayo. Dala kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.